Nā, kei te tautoko te kāwanatanga o Aotearoa i te kāwanatanga hou o te whenua o Libya. Nō tērā wiki i hingai te kāwanatanga o Muammar Gaddafi, kei te kimi tonu te kāwanatanga hou i aia. Hioa hiai ki etahi i te wā kāinga nei, me waiho mā ngā kai whakahē, me ngā kai tautoko hoki i a Gaddafi, tēnei take nui e whakatau, e whakatika. He mana hou tō Libya. Kua toro atu a Aotearoa i te ringa āwhina i ihipa. I think that what those people need in Libya are teams to help them clean up. It would really be in the interests of any state to exercise caution before recognising any new authority, and I couldn't really see why New Zealand would want to be acting so quickly. He roia a Janet Mason ko ia hoki te kaiwhakahaere i te rōpū hou mō ngā iwi o te moana nui a kiwa. One person's freedom fighter is quite often another person's terrorist. Koina te matū o tēnei take. Kua roa a Gaddafi e whakahea ana i ngā kaupapa a tauiwi. Ka mutu e whakatumatuma ana ki ngā kāwanatanga o whenua ke. Nāna e tahi rōpū tinoranga tiratanga i tautoko i Airini, i Saudi Arabia. Tai rawa mai ki tētahi rōpū Māori i te wā kāinga nei. He was a revolutionary, he overthrew the colonial regime, but he did not provide for the people to exercise their political power. Nō tērā wiki i hinga te kāwanatanga o Gaddafi, he mea tautoko e ngā mana o te uru, pērā hoki i a NATO. This is about the West being interested in the resources of that nation, and again choosing winners as Western governments often do. Ki etahi he kakamarawa ngā whenua o waho ki te uru mai ki tēnei take. New Zealand acting very hastily in recognising any form of new regime, I would have thought would not have been so appropriate. Engaging politically with the new government or the new structure they have there is a bit early, and we need to see it play out. Kai te huna tonu a Gaddafi, ka rea no ia kia kitea. Ngā hui a Wade, te karere.